Hoi anō ia tātou e kōrero nei mo te haka, ka tū te whakataetai o te matatini ki te tai rāwhiti a tērā tau. Ko te hiahia o ngā tūmuaki o ngā kura tuarua o te tai rāwhiti, kia wātea ngā ākonga mō ngā rā o taua whakataetai ki te mātakitaki i ngā mahi. Engari he ai ki te minita i ngā take mātauranga a Anne Tolley, engari hoki mō tēnā. Koinei noa te kapahaka ka kitea e te kura o rītana. We're quite disappointed about that, really, because it wasn't about having 2 days off. It was more about acknowledging the cultural significance of the Matatini Festival. I te marama o Pautu te rangi, I tono ngā tumuaki o ngā kura tuarua o te tai rāwhiti, kia whakawātea tia ngā kura o tau warohe I wā rātau akomanga, kia tāi ai rātau te tū, te āwhina, te mātaki hoki I te whakataetai matatini, ki te whakahonohono I te hapori, I raro I te kaupapa kapahaka. Engari he whakaaro anō a Anne Tolley. I didn't want the children to be missing 2 days of school. It's not about compliance with the regulation or the number of half days. It's about the cultural significance of the event for Tairāwhiti and showing that there is a dual cultural position here, and it's important to us. E ai ki te minita, ka tāia e rātau, tā rātau ake keke, te mahi, te hākari hoki. They could have it both ways. They can decide to start school a couple of days earlier in the term and take those 2 days off, and the children would still have the full time at school. Ko tākuta Peter Sharples tētahi toki ki te ao kapahaka, ko ia hoki te minita tuarua mō ngā take mātauranga, e whakai ana ia me waiho mā ia kura tōna ake ahunga whakamua e whakarite. E pai tēnā, kia whakawātea I ngā kuru ki haere ake rātau, engari, kai ia kura ta mana, me he mea, I roti a rātau whakaro, he marautanga, he wāhanga o te marautanga tēnei, tukanatu. Hei te hui tanguru I te tau e heke mai nei, tū ai te matatini, he ta Gardner, te karere.